Kay met apo the budget call na abisuan met the other aming nga departments and nga brand na the budget dan. Tugawak na dito AIP apo tato makita men lang in align with our programs plans and programs for the coming year. Na iba metin apo no na digiti priority projects tayo and programs tayo ti city. So agkaka-alignment so pagpintasan na. Ipagpintasan na tataapo kita keep an open line with the department heads mo alamit iti kapanunutan da ken plano da the departments da so ipagpintasan na tataapo. The budget of city apo kita I think it's 1.4 billion total ani din apo aming pasweldo etc. So the target ticket ko da po tekonakon iti revenue iti city business tax real estate property tax na duma pay. So kitain ni apo digiti property iti city nga mabalin nga i-maximize nga income generating net apo which is mesa